Ako želite jeftino i pouzdano kupiti coinse za FIFA 23, posjetite sajt buyfifacoins.com. Tu ćete naći coinse za sve platforme, a imate i kupon kod VEKI za dodatnih 5% popusta. I evo nama najdražih kompilacija, makar meni, a sudeći po pregledima i vama su najdraže, ljudi moji. Zato dobrodošli na reakciju na kompilaciju najsmiješnijih trenutaka u svijetu nogometa 2022. Bliži nam se kraju 2022. Tako da moramo sve to sada nekako zabilježiti sa najsmješnijim trenucima ove godine u svijetu nogometa. Naravno da će nam ovu godinu najviše obilježiti i svjetsko prvenstvo i zaista onako bilo je baš opasno. Vjerujem da će biti neki trenutaka i sa svjetskog, tako da ljudi moji sve znate, na vama je da ostavite jedan veliki like na ovaj video ako to do sada niste napravili, jedan klik za like, drugi klik za subscribe ako to niste napravili i treći klik za zvonce da dobijete obavijest kada izađe novi video, a izlazi svaki dan. Imamo Aurelija Tchouamenija koji je pucao i promašio onaj penal, a onda je Emiliano Martinez sa svojim karakterističnim već plesom. Evo nam odmah situacije sa svjetskog. A evo one situacije kada je... Da. Frajer je dobio trofej za najboljeg golmana svjetskog prvenstva, onda je uzeo ovu zlatnu rukavicu i napravio ovo. Uzeo je zlatnu rukavicu i napravio ovo i ispo najveći mogući debil koji postoji. Mislim, nekom je bilo smiješno i simpatično, nekom je bilo ogavno i bespotrebno, šta ja znam. Ja sam tu negdje u nekoj zlatnoj sredini, jest malo glupo, pogotovo ovaj frajer iz Katra tu, ovaj neki šejk koji sve to gleda i ona legendarna snimka u pozadini gleda šejk njega dok ovaj stavlja, jel, rukavicu i simulira tu. Ne znam šta bi rekao, smiješno svakako je. Chiellini, Dybala i kakva je ovo konverzacija između njih dvojice. Dobro, da vidimo šta se ovdje događa, nastavljamo brzo i opasno. Dobro. Frajer drži curi telefon dok se ona šminka i onda je napravljenu facu ka ja, brate, a onda se ona naljutila, jel? A izignorirala ga, dobro. Evo Mesija kad je odbrusio nekom frajeru u intervju. Još ide svjetsko prvenstvo, definitivno će nam ostati u pamćenju. Ovdje je lik opalio Sona i onda ova faca. Šta se dogodilo? Son se ozlijedio. Nije mogao nastaviti. U stvari ne! Ovo je situacija kad su ih izbacili i plače Son, a lik dolazi da baci selfie s njim. Koji show, frajer stvarno ne zna odabrat trenutak. Reece James zabija gol. A onda Thomas Tuchel u ekstazi provocira naravno Contea ove u derbiju protiv Spursa i zaista su imali konflikte opasne, ovdje su se i zakačali njih dvojica. Ovo je jako bilo, definitivno jedna od najsmješnijih situacija 2022. Antony još u vrijeme Ajaxa, svi ga sprdaju tu. Doslovno svima je smiješno. I Tadić je poludio, gledaj ovo, brate. I Tadić je poludio na Antonija. Sad situacija, brate. What? Što? Ovo je FIFA moment in real life. Znači, da li je realno? Znači, evo još jedan snimak. Brate, frajeru je ostala lopta tu između, znači... Šta se dogodilo? Ne možeš vjerovat, koja koincidencija mora bit? Evo malo je ženskog nogometa. Ozlijedila se ili ne ipak? Proslava. Rio Ferdinand tu, Ronaldo ga loži. Pazimo kasina, brate. Pazimo kasina u Ferdinanda, kakav stil. Op. Šta se ovdje dogodilo? Frajer je ladno upao i napravio ovo. Svašta.
Evo ga, situacija. Ovo smo imali jednu od kompilacija i ranije Maguire je vježbao ovaj udarac da bi na kraju Pogba ovako opalio i ozlijedio. Pogba se isfrustrirao, naravno. Maguire ga je opalio tu. Mislim, ovo je show. I da, još jedna zanimljiva, točnije smiješna stvar, Sky Sports je uvrstio Maguirea u top 11 najboljih igrača svjetskog prvenstva, dobro. Idemo dalje. Op. Okej, situacija, gol Richarlisona. Ona situacija sa svjetskog i onda su svi skupa čukali. Da, ja ne znam kako drugačije nazvat ovu proslavu, već čukanje, brate, kao kokoši onako, kad čukaju, tako su isto čukali Brazilci, a onda su napravili onaj smiješan video gdje Modrić baca kao pticama onu hranu, a Brazilci čukaju. Volio bi da to sad lik ubaci, ali neće. Šteta. Op. Šta se ovdje izdogađalo? Richarlison je htio malo isprovocirati, onda je dobio po nogama. Ovo ga je skrpio, frajer. Skrpio ga je dobro, Williams. Op. Pa gdje ovo ima? Pa gdje ovo ima, brate? Kakav show, kakav show. Idemo dalje. Okej. Dobro, brate, mislim, šta je ovo? Ipak malo previše, previše je pretjero. Sada Tierney, naš najdraži čovjek. Frajer mu je pokidao dres, doslovno. Kakva kvaliteta dresova, nevjerojatno. Opet imamo svjetsko i nezaboravni trk Antonija Rudigera protiv Asara, gledajte ovo, šta je ovo? Lengti, brate, lengti. Mislim, ko još ovako trči, dobro? Opa! Kakav autogol, točnije nije autogol, ali skoro. Ali greška. Točnije ne, autogol je zapravo, da. Šta ja pričam, op! Šta se ovdje izdogađalo? Lado mu je dao žuti karton, brate, ko je ono lud? Nevjerojatno, ponovo Unitedovci, ponovo Harry Maguire. Vidi Freda kako je poludio, neće Maguire da mu doda loptu, ne sluša ga. Kako je Fred poludio, ovo je čudo jedno. A ovaj, brate, ko riba na suvom, znači, gledaj ovo, strašno. Op. Da, to je ta situacija, samo iz drugog kuta. Žuti mu je dao surac jer ga je vjerojatno isprovocirao s ovim bacakanjem. Sad Reece James traži loptu, ali frajer je sakrio pod majicu. Očigledno da je zatrudnio. Sad imamo situaciju u tunelu. Uuuu, mu ga je strovalio mali. Klasični Englez mali, onaj što voli provocirat, a Spilicueta mu pružio ruku, on tako. Idemo dalje, šta se ovdje događa? Pazi lika, čuva loptu životom. I vidi ovo, a bezobrazluka, žuti karton je dobio. Op, ja budale šta uradi? Ne, jao, kuku majci budale. Ajme, meni majko moja. Kakav lik. Idemo dalje. Spreja se tu Joelinton, dobro. Šta je ovo? Pazi ovo, brate. Pridržao je ovako loptu rukom u situaciji. Nevjerojatno. Ide sada situacija. Op. Znao sam da neće biti gol, čim je ovako se izdogađalo nešto, čim je zicer znaš da neće biti gol, mora promašiti jer smiješni su trenuci. Nevjerojatno, idemo dalje. Op. Šta radi frajer ovdje? Došao je da izbaci nešto.
Kako je frajer samo sačekao ono. Lik je prejak. Lik je prejak, sad imamo Borusiju. Vidi male što se naljutila. Rate, prejaka je. Prejaka je. Op. Dobro. Šta bi liku? Vidi ovoga, vidi ovo, vidi ovo. Kakav cirkus, brate. Dobro. Duga lopta, op. Ček, šta? Kako se frajer vratio? Jeste vidjeli vi ovo, brate, nemoguće. Idemo dalje, op. Neće biti gol, naravno. Op, op. Jao. Kuku, kuku. Nevjerojatno, šta je on ovdje mislio, znači. Ajmo dalje. Odlično, odlično. Moj Kvadrado. Ajmo dalje. Opa, obrana i... Jao, budale, kuku majci. Obrana dobra, ali na kraju hvatanje, katastrofa. Op. Dobro, ovaj je dobro uhvatio. A pazi suca. Ko Ridiger, brate. Ko Ridiger, gledaj ovo. Ide sada Liverpool, podiže trofej. A šta se dogodilo ovdje? Ispao nekom telefon, šta je bilo? Ili ne, ispao je onaj... Ispala je ova kapica od trofeja. Poklopac. Vidi lika. Vidi lika, majko mila. Šta on gleda i šta on hoće. Totalno je zaboravio da postoji i protivnički tim, da nije frajer na treningu. Strašno. Strašno. Oh shit. Oh shit, brate. Nerealno. Garan će joj ispast. Oh, kuku. Ajme. Šta se ovdje dogodilo, brate? Baš gadno izgleda. Vidi Saint Maximena, brate. Pluta čovjek, plovi. Opa. Moj se malo tu naljutio. Malo više. Crveni karton. Kakav show od kompilacije, brate. Opa. Šta gledaš ti, šamar mu puč. Ponovo imamo Liverpool. Darwin Nunez. Kakav je ovo potez, a onda i Anthony, da. Šta je ovo? Mislim, šta je ovo? Šta je ovo, brate? I lopta, naravno, loša poslije toga. Erik iznevjerovao. Ajmo dalje, ajmo dalje. Op, kombinacija. Sudariše se. Još frajer upao i opalio igrača nogom. Nevjerojatno. Kakav splet multi glupi okolnosti. A pazi Čičarita, šta je njemu ovdje? Vidi ovo. Opa. I ovaj je zaplivo. I ovaj je zaplivo. Šta je ovim ljudima, brate? Šta je ovo bilo? Idemo dalje. Op. Op. Gađo ga je frajer bocom. Je, gađo ga je. Gledaj ovo. Nevjerojatno, kraj ljudi moji ove lude kompilacije i lagano kao što sam rekao bližimo se kraju ove godine tako da smo morali sažeti sve u neku dobru kompilaciju najsmiješnijih trenutaka, zaista je bilo svega i ja sam se nauživo i nasmijao, nadam se da ste vi, ako da, like na ovaj video ljudi moji, definitivno pretplatite se na kanal, hvala vam ljudi moji velika za podršku i lupite zvonce, kupite Veki merch, link imate u opisu, podržite kanal i šta vam kaže, već don't forget be happy and support Veki!